Here is classroom dialogue. Professor, today we will discuss law and justice. Professor Lomi بزعبة حقن فتحن كنمايت إنا. Student 1. What does a judge do? تماراي دانيا انتا يوزقبر. Professor, a judge controls the court and makes decisions. Professor دانيا نبيت فردي يقوطاطرن وسانيتات يمحلالفن. Student 2. What is a prosecutor? تماراي عقاب حقي انتاي مالتيو. Prosecutor. طبقة كساسي ويدما عقاب حقي. Professor, a prosecutor tries to prove the defendant is guilty. Professor عقاب حقي نتي تخصاصي بدلنيا مخانو كرغاغص زصعر طبقايو. عقاب حقي كال اسم دما ኣለዎ. عقاب حقي طبقه كساسي ማለት እዩ. طبقه كساسي ክልተ ስማት ኣለዎ. طبقه كساسي ክንብሎ ንኽእል ኢና ወይ ድማ ብልምዲ عقاب حقي ንብል ኢና. Student 3. Who protects the defendant? ተማሃራይ ነቲ ተኸሳሲ መን እዩ ዝጣበቐሉ ወይ ድማ ዝከላኸለሉ? Professor, the defense lawyer protects the defendant. ፕሮፌሰር ጠበቓ ምክልኻል ነቲ ተኸሳሲ ይጣበቐሉ ወይ ድማ ይከላኸለሉ። ጠበቓ ምክልኻል እንታይ ኢልናዮ? ዲፌንስ ሎየር ጠበቓ ምክልኻል ወይ ድማ ጠበቓ ተኸሳሲ ማለት እዩ። Defense lawyer. ጠበቓ ምክልኻል ወይ ድማ ጠበቓ ተኸሳሲ ንብሎ። Student 4. What is evidence? ተማሃራይ መርትዖ ማለት እንታይ ማለት እዩ? Professor, evidence is proof used in court. ፕሮፌሰር መርትዖ ኣብ ቤት ፍርዲ ንመረጋገፂ ዝጠቅም ጭብጢ እዩ። Evidence is proof used in court. መርትዖ ኣብ ቤት ፍርዲ ንመረጋገፂ ዝጠቅም ጭብጢ እዩ። Student 1. What is a witness? ተማሃራይ ምስክር ማለት እንታይ ማለት እዩ? Professor, a witness gives testimony about the case. ፕሮፌሰር ምስክር ብዛዕባ ሓደ ጉዳይ ወይ ድማ ነገር ምስክርነቱ ዝህብ ሰብ እዩ። Student 2. What does objection mean? ተማሃራይ ኣገብእ ወይ ድማ ተቃውሞ እንታይ ማለት እዩ? Professor, it means a lawyer disagrees during the trial. ፕሮፌሰር እዚ ማለት ኣብ ግዜ መስርሕ ፍርዲ እቲ ጠበቓ ነቲ ጉዳይ ዘይምስምምዑ እዩ። Student 3. What is a verdict? ተማሃራይ ናይ ፍርዲ ውሳኔ ማለት እንታይ እዩ? Professor, it is the final decision of the jury or judge. ፕሮፌሰር ናይ መወዳእታ ውሳኔ ናይቶም ሽማግለታት ወይ ናይቲ ዳኛ እዩ። Student 4. What happens after conviction? ተማሃራይ
ገበነኛ ኮይኑ ምስ ተረኽበ እንታይ ይግበር? Professor, the judge gives a sentence. ፕሮፌሰር ዳኛ ናይ ማእሰርቲ ወይ መቕጻዕቲ ፍርዲ ይውስን። Student 1, what is an appeal? ተማሃራይ ይግባይ ማለት እንታይ እዩ? Professor, it is asking a higher court to review a decision. ፕሮፌሰር ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ነቲ ውሳኔ ክምርምሮ ምሕታት ማለት እዩ። Student 2, what is probation? ተምሃራይ ናይ ፈተና እዋን probation ማለት እንታይ ማለት እዩ? ወይ እንታይ እዩ? Professor, supervised freedom instead of prison. ፕሮፌሰር ኣብ ክንዲ ማእሰርቲ ብመትሓዝን ምክትታልን ዝወሃብ ነጽነት እዩ። Student 3, what is parole? ተምሃራይ ስልስል ማእሰርቲ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ፔሮል ማለት ምስልሳል ማለት እዩ። ምስልሳል ካብ 10 ዓመት ናብ 7 ዓመት ወይ ካብ 100 ዓመት ናብ 40 ዓመት ከምዚ ጌርካ ተሰላስሎ እዩ። ምስልሳል ማእሰርቲ ፔሮል። Professor, early release from jail with conditions. ፕሮፌሰር ካብ ቤት ማእሰርቲ ብቅድመ ኩነት ኣቀዲምካ ምፍታሕ ማለት እዩ። ማለት መዓልቱ ከይኣኽሎ ከሎ ን10 ዓመት ተፈሪዱ ግን ብዘርእዮ ጠባይ ብዘርእዮ ኣካይዳ መሰረት ይሰላሰለሉ ማለት እዩ። ይሰላሰለሉ። Professor, remember the purpose of law is justice and protection of human rights. ፕሮፌሰር ዕላማ ሕጊ ፍትሕን ምክልኻል ሰብኣዊ መሰላትን ምዃኑ ኣይትረስዑ። ቪዲዮና ኣብ ዝወዲእና ኣለና። ብዝተረፈ ሰናይ ጥዑሙና ኢኻትኩም. See you on my next video and bye for now.